Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu priču sa Ognjenom Stojanovićem. Danas na stari zahtev mog prijatelja Igora, ima jedno već godinu dana, ali bio je zauzet, svakako ne bi stigao da pogleda, koliko je bitna kadenca u biciklizmu, koliko treba obraćati pažnju na nju, kako ona može da utiče na umor, zavisnosti naravno kako se voze, koje su dužine i tako dalje, i kako bismo mogli da merimo kadencu bez onog metra što se najčešće montira tako pored kurble za merenje na taj način. Pa znači, kadenca naravno je jedna od najosnovnijih parametara, da kažem, u biciklizmu, u vožnji bicikla, u triatlonu, jer direktno utiče i na brzinu i na snagu. Znači, regulacijom snage i kadence se određuje brzina. Međutim, na primjer, kada se setimo ih početaka u triatlonu i uopšte vožnji bicikla, uvek kada se spomene kadenca, setim se Lance Armstronga. Zato što, naravno, kod njega je kreiran mit da je visokom kadencom naglo poboljšao svoje performanse, međutim danas, znajući sve njegove doping skandale i čemu se prepisuje njegov uspeh, znači to je samo farsa bila, odnosno nije on bio brži zbog kadence, niti zbog veće niti manje kadence. Tako da, iako smatram da je kadenca u jednu ruku bitna, u drugu mislim da je dosta individualna, da postoji različiti profili vozača koji nekom odgovara viša kadenca, nekome manja. Ako uzimamo neku brojku, to je recimo 85-90 ili neka, da kažemo, zlatna sredina, gde bi se preko 90 označilo kao visoka kadenca, a ispod 85, naravno, nekim uslovima normalne staze, kao niska. I naravno, mislim, što se tiče preporuke, mislim da je to dosta nezahvalno preporučivati kako ko da vozi. Naprimjer, mogu izdvojiti da u dugom triatlonu, znači u Ironmanu ili pol Ironmanu, uglavnom uspešniji takmičari, to je profesionalni, idu sa, da kažem, nižom kadencom, nego, na primjer, u biciklizmu drumskom ili u kratkom triatlonu kojim se ja bavim. Jer oni vole da generalizuju, odnosno često se kaže da je praktično visoka kadenca se ide na pluća, na funkcionalni sistem, a niska kadenca na mišiće, na muskulaturu. Tako da treba naći balans između toga, a oni, mislim, ti koji savjetuju, znači, nisku kadencu, koja jeste dobro u dugom triatlonu, govore, znači, da se čuva funkcionalni sistem za trčanje. Da je to praktično neka preporuka, ali evo, mislim, ne znam šta ti imaš da kažeš, kako u biciklizmu. Pa, sad, sigurno da postoji neko sa strane fizike pokriće za sve te teorije, pa kroz sve te velike trke možemo da vidimo, evo sad, na primjer, iz krajnosti u krajnosti imamo Quintanu koji je uvek bio u tom nižem opsegu kadence i imamo Frooma koji je u višem, tako da definitivno, apsolutno individualno, sigurno da ne bi valjalo ispod 70 voziti brda, znači to je ono, baš ako hoćete neku cifru, ispod 70 već lomite stvarno, to je ogroman pritisak. Kad se voze brda treba gledati, ne bude suviše nisko. Ogroman pritisak, znači na kolena i ne može jednostavno sa tako malom kadencom da se izvuče. I dovoljno se dužeg zamora. Da. A opet, pa ne znam, preko 100 je već retko da se vozi na brdima. Naravno, možda postoje neki retki slučaji koji dolaze do 100 obrtaja, ali to je isto već u gornjoj granici. Sad, definitivno ono što sam ja primetio kroz lično iskustvo, kada sam u dosta dobroj formi, kada se kroz trku razvija neka situacija, ako želim da se sačuvam za neki naredni deo, bilo bi bolje da vozim za možda 2-3 obrtaja više nego što bih išao da sam u napadu, ali definitivno da opet za neki maksimalnu snagu trenutnu, da ćete imati bolji, da kažemo, polugu, neki cim, žargonski rečeno, da smo u malo nižim obrtajima. Da. Tako da, eto, to je to. A što se tiče merenja kadence, ukoliko nemate neki uređaj Garmin, Polar ili bilo šta već koristite, pa postoji jedna onako najbrža tehnika, potrebno je samo sat da imate, znači da li to običan ciklomaster ili sat na ruci, na 15 sekundi, da, to je onako neki interval koji možete da izdvojite, naravno da ne gledate previše na sat, da opet gledate gde vozite, 15 sekundi da brojite broj obrtaja, znači od gornje pozicije leve ili desne pedale do ponovo te gornje pozicije i pomnožite sa 4 i dobiste broj obrtaja u minuti, to je onako najkraće, najjednostavnije za to. I druga opcija koja mi je pala na pamet može biti, u trčanju se dosta koriste, određene ljudi koriste, određene pesme, znači s muzikom koje imaju 90 bita, na primjer po
po minuti. I samim tim, ako se stavi, na primjer, pesma sa 90 bita, može lako da se uoči da li se ide iznad toga ili ispod toga. Znači, ako se brže okreće pedale od toga, kako bas lupa, tako da to je, mislim, najjednostavnije, jer mislim da prvo lako mogu da se baš nađu pesme na 80 bita, na 85, na 90. Ili neko, na primjer, sad kad si me podsjetio, tehno je tu na oko 124,5, pa polovina od toga bi bila minut, tako da eto i tu može nekako da se baš potrefi ko ima sluha malo i koga to zanima. Tako da eto, nadam se da smo pomogli u tome, vidimo se u sljedećem videu, hvala.